Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Саламатсыздарбы? 14 апрель 2024 жыл Чүй облусу Токмок мал базарында жылкы базарда жүрөбүз. Айгыр аттардын бааларын беребиз. Канча сурап атасың? 200 миң сом. Канча асый? 2 асый. Бастырчы ары бери. Мына бакта да көк ат кирип келет, чоң. Номер 3 дейт. 200 миң сом сурап атат экен. Канчага чейин соода болду? 140 берилген жок. Номер айтасыңбы? Жок. Же башкабы сата турган? Атаң барбы? Байкен кара? Байкеси кетип тиякта дейт. Так, могу башка көк. Жашы канча дедиң? 2 асы, э? 2 асы. Муну сурайын десем телефон сүйлөшүп атат. Сиз айдачы бияктарга бастырчы. Toru. Bul kança ası? 3 ası. Bağısı kança? 120? 120 ming so'm. Dostlar. Oppa oturadi. 120 ming. Uyurga salınganmı, bul salınmaganmı? 3 yıl uyurda жүрүптүр, dostlar. Mana. Nomeri болгондо жакшы болмок. Ayakta da bir kaşka atып сурачы. Kança bası? 130. Kança асы? Pıştı mı? Uyurga salgasın? Bastırçı araya. 130 deyip. Get. Az gelet. Telefon numarini sorap görelim. Kançaga bermedin Tuğan? 110 minge beriliptir, he? Telefonun aytasın mı? 072. Ne? 072? 03? 13? 08. Kayaktın atı? Kayaktın atı? Tokmok. Tokmok'un atı. O bıştı. Telefon şeş otar dağılı. Tak. O ayakta. Onun içinde. Müthillaş atlar. Sırayı bir salsı birden. O Gogat kança dost? Seniki emas. Kimniki ekan? Gogat esi yok. Ya. 150 ming ekan. Kança ası? Jaşı kança jaşı? 2 ası. Ayakta da atlar var ekan mına tuğanlar. Jerde minip turgan. Bastırsan beri brat. Ayda. Nары beri. Jaşı kanday bunun? Jengil. Emekem asıyı, bıştığı. Jaşı kança? 1 ası ekan. Kança surap atasın? 105 ming so'm. Bu uyurga salınganmı, salınmaganmı? Süйлөшөбүз дейт. Номерин айтасыңбы? Yok. Kançaga чейин соода болду? 90? 90 ming so'm. Соода болду, берилет. Oldu. Semiz, soygongo. Kança surap atasın şu an? 85. Çok semiz, kunan deydi 85. Tijilova sturatqa biro. Ar жақта. Biroq girish kishine qiyinroq. Mo qara kimden ekan? Bu degan tam bor. 500. Sizniki? Eshik yoqqa ketdi 500. Bu endi paroda ekan. Ya. Jash bilan aralash. Bu jash deydi, aralash deydi. 500 ming so'm so'radi. Ar жақта da bir shuni jerdesi turadi. Jerde so jannavat tortib ko'ramiz hozir. To'g'anda 2 at. Çok navar beri. Bu jerde da bir at turadi. Hozir ma'lumotni olamiz. Bunday endi aydаңыз, bastırыңызchi. Tak, jaşı kança bunun Tuğan? 6 yaş. Ne paroda? Budyon Rusya argın. Argın, he? Budyon menen ne argın deysiz? Rusya Tijilova, he? Tijilova argın deydi Tuğanda. Bağısı kança? 400 ming so'm surap atasiz. Pazar sooda qildi-ku? Hem keldi. Uyuri barmı, yo'q bu?
Жүргөн, үй жерде жүргөн туганда. Улак качы? Түшкөнбү? Салгаспы? Улакты көргөн жокпу? Улакты көрбөт. Чоң улак, Торпак улактарга салгас. Мына. Мынакей. Эгер YouTube'га телефон айтсам десеңиз, айтсаңыз болот. Айтасызбы? 0500 05 53 85 миң сом. 85 миң, 85. Ушу номерге байланышасыздар. 400 миң, 400 миң сом. Канчага бересиз? Болор жерин айтыңыз да. Сүйлөшөсүзбү? Базар берди? Берилеге? Эми келдиз. Рахмат. Могу нээси ким экен? Неге? Ya, biz bazarga geldik de belki tartıp koyuyoruz. Bazını aytas kete veriyoruz. 500 ming so'm, Yaxshi. Ama o da sizdiki. No, Qaradagi şu bayken. Bilgende sizdiki ekenini-chi. 500 ming. Nomer aytib qayra YouTube. Qaradasini dele bilmem deydi bayken. Nomer aytaveriz. 0704 46 35 39. Şu nomerge baylansanızlar. Qaysi жақта turasiz? Ega satılmayasın. Toqmoqtun özünde dostlar, buna. O жақта бейлер турат, балаларын сурайбыз азыр. Булар кызырбы, боозбу кандай? Бооз. Каяктан алып келдиңиз? Ысык ата. Жаштары кандай? Кышты. Канчадан сурап атасыз? 120 миң сомдон мына. Канча баш берди? 12 баш. 1 үйүр достор. 1 үйүр жылкы. Ысык атаныкы. Чоң да бар экен, аябай. Азыр арт жагына өтүп тартып көргөнгө аракет кылабыз. 120 миң сом сурап атасыз, Боло турган жери канчадан? Базар сурадыбы? Оптом. Канчадан? 100дөн бербедиңиз. Мына туугандар, 100 миң сомдон берилген жок. 12 баш. 12 тең боозбу? Жок. Канчасы? Бооз эмес. 2 кысыр, 10 бооз, Номер телефон айтыңыз. 0500 07 45. Ысык атада турат, Сатылбай калса. Мына ысык атада турат, артынан тартып көргөзүп беребиз азыр. Тугандар мықты аттар. Мына ушу бейлерге байланыш бересиздер. Мына бул жерде да тайбы, бул кунамбы? Тайда. Тай, 70. Майга 1 жаш. 75 миң сом. Булчу? Сиздики эмеспи? Меники олда. Канча бул? 65. Telefon aytasызбы? Айтыңыз. 704 24 57 Сатылбай калса кайсы жерде турасыз? Сыгата алга. Сыгатанын тайлары. Мынакей арт жагынан көргөзүп беребиз азыр. Жагынан көргөзүп беребиз. Taylar gitti. Bunun ata-enesi çoң жылкылар да. Канчадан болса бересиз? Мону. Жолуна түшөбүз. Эгер Ош Жалбаттан чалып калса, саласыз, мына уктуңуздар, туугандар. Үйдө да барбы сатыла турган? Бар экен. Ушул номерге байланышасыз. Болот. Содан болсун, брат. 45 миң сомдон баштап 60 миңге чейин, Чоң. Ургачылар булар. 5 ургач. 5 ургач. Эркек, экөөнү 45тен. 45. Алда эркек, 45 миңден экөө. 50 миңден да бар ургач. 50 миңден да бар. 60 миңден башталат. 60 миңден башталат деп атат тугандар. Телефон номер айтасызбы? Айтабыз. 708 79 58. Şu номерге байланышсаңыздар болот тугандар. Арт жагынан көргөзүп берейин. Арт жагынан мынакей азыркы тайларды. Ургачылар бар экен, но көк эркек деди, анан тек кара эркек деди. Калгандары ургачы. Каяктын тайлары байке бул? Местный. Чуйский тайларынан достор. Эгер кимде ким ушундай издеп жүргөн болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Доставкалар болобу Кыргызстан ичи? Болот. Акча саласыздар, доставка жолун сүйлөшөсүздөр. Алып алсаңыздар болот туганда.